شنکاری بنجائی وزیر فواد چودھری گشتے کہ آگاہ نون لیگ وطاچ شریف کہولا جتاوکاں شر پیش رفتی بھی سرکار گو سیاسی گلہ گپتران کنگے واحش مندے گی چنکاری اصلاحات آمد گیس او احتساب نظام اصلاحات آرگ بھی نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال گشتے کہ درستی گواجن کارمرز کنگو پاکستان کرپشن ہلاس کنگ بھی کرپشن ہلاس کنگے واسطہ درستوتی کردہ ادا وکھنا ملک منی لانڈرنگ کرپشن آمدنگیش مڈی جوڑ کرنے کے بڑے چیلنج موجود ہیں گوستی کی 24 کلاکانی نیامہ ملک کرونا وائرس 4 مردم بیران 4063 نوکی کیس رپورٹ چرشیہ پر بیران گتگی مردمانی کل کے ساس 29,019 سر بتگ پاکستان کرونا وائرس تصدیق بتگی کیسانی کے ساتھ 13,32,488 آفت بتگ دری کارانی بنجائی وزیر شاہ محمود قریشی گشتے کے گوستگی 2 سالہ میان استمانی معیشت ہم جنجالانی آماچی 2023 گران نیادی گردار کنگ بیت اپوزیشن امینچو لانگ مارچ وکا نہ سرکار الاسپی اونا کے ان ہاؤس بدلی کے سندھ سر وزیر مراد علی شاہ گشتے کے گورنر راجہ کسی واحش پیدا نہ لگیت اشی واسطہ بازی آئینی تقاضا سرجم کرنے گیا گوستگی سالہ بنجائی سرکارہ گشتے کے گندی میں کشار باز بتگ ملیشیا عبید بنجائی وزیر گشتے کے 66 لاکھ ٹن گندیم زانگ نبی کو جشتا توانائی بنجائی وزیر حماد اظہر گشتے کے جوانی گپی کے نون لیگی 4 باز کوتارہ شریف کہولک گیشتر برس کنے گیا آلوٹا کے نون لیگ سروکیہ میں حق قائم بائے دیں کہ 4 مردم دیمہ بھی آیا اور تی موقف محلوق دیمہ پیش بیداری نہ اتھلا لاکھرہ دن لیاری روڈ سرا پاٹہار پل آر تے پوری ٹرک چپی بتگ ویلر ٹرک ڈرائیور ٹپی آرتانی گونی آپ کپتگوں زوال بتگاں محکمہ بی اینڈ آر بے پروائی سببہ پہلے سرا ہمک روچ ویل پیشکایاں کراچی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن آمد گیسا حلیم عادل شیخ نمگا سعید غنی سرا منشیات فروشی بختام جنگ سرا فرد جرم جتگ کراچی ہندی آمد گیسا سندھ صوبائی وزیر سید غنی سرا منشیات فروشی بختام جنگ کیس پوچھتا رکھ بتگ